ассалому алайкум раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. дӯстои азиз, бародарои меҳрубон, меҳмонон, мухлисон ва аъзоёи канали Дитягор. имрӯз 21 шаъбон соли 1444 ҳиҷрӣ мутобиқ ба 13 марти соли 2023 милодӣ. дӯстои азиз, дар ватано аллакай ҳаво гарм, баҳор ба дараҷаи бигем олӣ ҳукмронӣ дорад. табиат дар ҳоли зиндашавиай дар ин тараф, лекин дар пушт табиат ҳоли ховай. дӯстои азиз, тасмим гирифтем ҳамроҳи ҳамидулло ки пеш аз муҳлати пайванд кардани дарахтҳо гузаштан, аз ҳамо навдаҳои пайванд кардан барем захира кунем, то ки муҳлати пайванд кардан нагзара. хуб дӯстои азиз, мана мо дар китфи худ як дарзача аз ҳамо навдаҳое ки гуфтем барои пайванд кардананд гирифтагӣ ҳаракат кардем ба тарафи айлоқ. ҳозир мо шумода нишон медиҳам ки куҷода мебарам, тай хок мекунам. ана ҳамо заминои барфие ки мебинед, бояд ки ба ҳамуҷаро барам навдаҳоро зери хок кунам ва баъдан ягон ҳафта баъд ҳамроҳи ҳамидулло пайванд мекунем. дигар шумо наворо тамошо кунед, мо ҳаракат мекунем ба тарафи ҳамон ҷое ки ман шумода дар навор аввалда нишон додам. алафҳо ҳама аллакай савз шуданд. алаф севчуки қозӣ мегӯянд дар ҷои мо. дар баъзе мардуми дигар хато накунам пуфи девак мегӯянд. севчуки қозӣ, ман намедонам қозӣ ай куҷо севчук вардааст, гирифтан севчуки қозӣ шуно мекунанд. меваи зирк, зилол, эра баъди зимистон аллакай маззаву лаззатш покиза рафтааст. тируша дар бисёри дарду давоай худи чӯби зирк ва меваи зирк обҷӯш мекунанд. дар бемориҳои шӯрбаландӣ, дар камхунӣ фикр мекунам истифодааш мебаранд аз меваш ва аз чӯбаш. аз таги пӯст як пӯсти зард дора, ҳамо пӯсти зардша метарошанд, куфта майда мекунанд ва дар устухони шикаста давои бемислай. ҳамун зерда шаршарай, ана ҳамунҷа як шаршараи калонай. вале ау тараф мегардем, баъд ба поёнаш меоем, навор мекунем, мебинем.
دوستای عزیز به جای اساسی ما نزدیک اومدیم. همین راه آخرش میآید در قد همین دره یک بیده. انا همو بیده نصیب باشه خدا خواسته باشه نوده ها را میگذاریم در جای معین، بعدا تماشا کرده باز همراه شما میریم. همو بیدی گفتگی بیدم پیر شده است، هرچش رفته است فرتش نمونده است. اگر که خدا خواسته باشه دفعه دیگه میاییم این نوده های همی بید میگیریم در همین قد نصیبه کنه اگر میشنونیم. یا برف زیاد بده، برف خیلی های. دفعه دیم همراه امید اومدند این نوده های بید میبریم در همی لب همی آب میشنونیم. یا به چشمه بالا رای هی از امو از امو جا میآید یکان 200 متر بالاتر. اکثریت این آب در حال حاضر برف ها بای آبی برف میآید، لیکن چشم آب همراه آبی برف یکجا می شود. اینقدر کلان شده است. ممکن که 20 تا زیاد درخت پیوند بکنیم نصیب باشه خدا روزی شود. حاضر اینجا دیاره زیر خاک زیر برف کردن در کار. اینجا سرده اینو دیگه عمل نمیکنم بعد. خب که دیگه در اینجا بشینن اگر سر چون نزنه اینجا با بسیاری باید خنک نکنه تمام کارو حل می شود. های ما میریم تماشا کرده دوستای عزیز طرف طبیعت. اینجا برف حالی خوب قریب 50 سانتی متر دیگر هست. این رو بین عجایبی رو ببین. این طرف هفته نمیرسه، این طرف هفته میرسه. این طرف بی برف، این طرف سیر برف. تاجیکستان از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با کسب کارت برابر زندگی کردن بس است. دوستای گرامی قدر، امی بود نوار ما قصه کننده از طبیعت زیبای تاجیکستان. اینجا کوه و پشته های دهه یال بود، ناحیه شمس‌الدین شاهین، ولایت ختلان. یک تماشا کردیم، سیر کردیم از کوه و پشته، از شرشره و از منظره و از کوه کوسار همراه شما دیدن کردیم و در ضمن خدا خواسته باشه باز همراه حمیدالله در پیوند کردن درختان یابایی نوار میکنیم. دوام کار را خواهیم دید. دیگر نوارهای ما ادامه دارند، حتما که باز برای شما نوار میکنیم، باز همراه شما صحبت ها میکنیم تا نوارهای آینده. در حفظ امان پروردگار باشین. خدا حافظ.